Na oretos refumane matono kaufela morena oretos kaufela oretos refumane matono Kauvela morena oretose Kauvela morena oretose Reformane matono Respectively. Puchava, it's a 3-0 win to Orlando Pirates. Talk to me. Kaufela mrena urithuse rifumane lirato mo arena yeah thina asinandaba nabaningi sihleli phezulu khona lengoma ethi asenandaba nabaningi thina sihleli phezulu asenandaba nabaningi thina sihleli phezulu 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 how many points man lehleli ngayo phezulu 39 39 isihleli kahle sihleli kamnandi siku number 1 asinankinga nabanye i-operation ithi siqhubekela phambili sine game ezayo Wednesday enye 3 point sine game ezayo nge-28 enye 3 point I think i-3 points sicede ngale elandela le yange-28 so i-confirmation ye-Betway ukuthi vele i-Betway la ibhilonga khona kuse-arena so la kusesigodini sothando la kusesigodini se-experience la kusesigodini sabantu basemzansi mawufuna ibhola elimnandi uzwakala la uzoyithola into emnandi mawufuna uku-enjoy idiski usondela la so phakathi kwi-field i-pitch ucoach uconfuse abantu abaningi uyabona bayaphushana manje akekho ofuna ukuza Sundowns iphusha i-Chiefs idanime kancane khona engisakulungisa eAfrica nalabo abanye akekho ofuna ukuza la because into edlala la ayish angibuyele umfukeng bafethu umfana udeserve ukuthi akakhuphuka umfana akakhuphuka 3 men of the match ku-Betway kulandelana kanje yabona kulandelana so iyaziprova le ntwana each and every game ayinikeza i-chance iyazibonakalisa ukuthi uzile uzoshaya ispan ungona sesi namhlanje la ikhazange ibe ngakuye ama-chances about 3 awamisile athi la ngona sesi no-Apolis naye umfana naye imalile igame Msendane bekaphusha naye alifuna igoli ash bafethu maningi amagoli engabe siwatholile today kwalukwenza kodwa la magoli ayi-3 i-goal difference siyaphusha i-next game nayo I think amagoli sizothola futhi abe maningi le yes3 yona ngifuna ukukhuluma ngayo ngoba busy Africa ababuye so iceda lapha bathi kuse Black Label Arena nabo mara awukhuluma ngoTito Maswanganye Tito bafowethu yazi mangacala ngikhulume ngabo 1 by 1 kuyafana omunye nomunye mawuthi indaba kunendaba yakho uzoyibeka mawuthi chain inzimba maketangu valiwe mawuthi cash keske we driver yedwa la mawuthi bona angeke ubacela noma ngangena ku 1 by 1 man of the match ukeske bekayideserve naye and then umfukeng badlale kahle kakhulu usiyema naye intwana zami ziyaphusha zonke mani ngihappy coach umuntu esingamnotice kakhulu esingamnaki ngifuna nje ukuthi ama-Fly Valentine namhlanje ngiwaphosele kuwe assistant coach Ncikazi assistant coach Ncikazi ihlale nithuleni bheke loya baba lo ispana senzayo esinga behind the scene ushaya esinye ispana esiheavy kakhulu big up to coach Ncikazi yeah thanks Bapakania the bags. Yeah.